Desperado. Napalabas, nalaos ti pungtot ni Melchor, idinamuan ng ada relasyon da Karen ken Ismael. Gapuy ti dayta, imbaga na ken ni Ismael nga isardeng nalangan ti agadal. Nagsakit tinakam ti baro, iswa nagpasyudad daytoy, tapno mapan agaplay akas working student. Rabiin, ngem sana nagawid ni Ismael, iswa nakapungtot manen ni Melchor. Bueno gagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Desperado. Si Car? Naimbaga rabim, bro. Oh. Apa Ismael? Apa anak bertek ka? Nagmaturog. Ano, umunag ka. Pasensya ka na. Sabay ko tasang nagsakitin na kamo kanya. Apa nga min anak bertek ka? Kahit kunti maturog, bro. Ha? Mangan ka pa Amok, di ka pa'y nangan. Sana, nakon. Napanin ni Jessilyn. Ano ti kahit asawan da ito Papay ang nagbartek ni Ismael. Hello, Karen. Pasensya ka nung naisturbo ka, ha? Anya ti bagam, Alvin. Kasangsangpat ni Ismael dito'y balay. Ngam, nabartek. Anya? Wen, naturugan na. Saan pa anangan? Ha? Karen, ada ka di parikot ni Ismael? Adya ka mo. Kasaritak man? O sige, mabait lang nga ron. Kita nung nakaring pa'y. Tata Melchor, imayak tada ibagak kata kayo. Apay, anya ti bagam? Umay ko ibaga, anagawid gayam ni Ismael iti boarding house da. Kunakon kat. Ngam, imbaga ni Alvin anabartak kano asim mangpad. Anya? Wen tata, kasta tinaibaga kanyak ni Alvin. Oh. Apay tata, anya ti parikot ni Ismael. Apay ang naginom iti arak. Adda ka ti amuyo aparikot ni Ismael? Sakit ti ulo. Apay nga min na naginom kay dirabi Adda ka di parikot mo? Gapoy ti naramid ni tatang. Ha? Anya nga min ti naramid na? Iparit na ti relasyon mi ka ni Karen. Anya? Wen, imbaga nang adaywakon ni Karen. Ket no jak kano aramidan ti kasta. Isardeng kong ti agadal. Anya? Iso ang sakit tinakam ko. Pinanawan na kami lang arudan ti inak. Kasday pa lang ti ibaga ni tatang. Okay. Namon ka din ni Karen ti imbaga ni Tata Melchor? Saan pa, Alvin? Kasan nun numaamon na? Diyak mo? Ngam, bro. Uray no kasta tinapasamak. Isardeng mo kuman ti aginom. Tapno saan na madadaal ti salunat mo. Pasensya ka gaya may tirabi, ha? Nabarta ka kasi mangpad. Awan parikot iti dayta. Basta di ko nak. Isardeng mo kuman ti aginom. Ismael, apay ang naginom kay dirabi Kapo iti parikot ko iti pamilyami. Ngam, kuna ni Alvin, nalaos ka no ti bartak mo. Wah, Karen. Iso apati ni Alvin, nasdaaw mat. Impakaam muna kanyak. Kapo iti parikot mi iti pamilyami. Iso maawatan na ko na. Agawid ka nga rod, takayat ka kasarita. Mabalin? Ada interview mi itang agsapa.
nag-apply namin akas working student. Ismael, Ket no, adda kasi ti hapo. Ket malak a working student. Janitor. Agikata ko na helper di tayan nyo. pangaasim. Di ka kumaagik ikat a helper. Nakapangedeng ako. Ket sapay ko man, tamaala. Umayak di tayan nyo, itamat laeng. Kuresanan. Agawit akmat langin ton malam. Sigurado nga agawid ka? Wen. Di ka kumagumurgura, ha? Umaldaw kaya man. Hinton malamlangan ngagsarita ta. Taagawit ak kita. O sige, basta agawid ka nga agawid ha. Wen. Sige, tagrubatak pa. Bye. Bye. Maproblema anak mo. Gapo iti mapaspasamak iti pamilya da Ismael. Apay asan ka makaid na Karen? Ada ka di parikot mo? Tsak namin, naibaga kada kayo iti rabii. Nabartag ka nun ni Ismael ang nagawid iti boarding house da ka ni Alvin. Anya? Wan mama, adda ka naman nang di da nagkinaawatan ka ni Tata Melchor. May pampaniti anya. May papansa iti parikot da iti pamilya. Iso nag-apply kas working student ni Ismael. Anya? Mama, addaman kitawagkan ka? Anya dayta? Mabalin ka di atulungan tayo ni Ismael? Anya atulong? Tulungan tayo iti panagadal na. Sana bale, tadwala ang matatawan kat malpas kamin. Karen, Mabalin ka di, mama? kuha anak ko. Uwan, kaya't ko atulungan. Ngam kasarita ta kumapay ni papam may papan iti dayta abanam. Adda ni Ismael. Bro, Oh, kumusta? naalak a janitor, Alvin. Janitor? Uwan, Alvin. Iso nga agawid ang inton madamdama. Taynak ibagak ni tatang. Ken kasaritak mo ni Karen. Ngam, di kanto nga tamarigatan, Ismael? Narigat, nuda mo. Ngam mayroamak tumatlayo. No apay pay lang amin ang nag-apply ka a working student. Ket tultulungan na kamit ni Tata Melchor. Bagak mo ken kati makagapo, bro. Masanak lang amin kan ka. Agyaman ka. Talaga best friend ka. Makita ket. Dalaos ti panangipatag mo kanya. Kas gayam. Ket di kanto ko magbalbalik. Anyat inararamid mo idirabi, si ka Ismael. Apay, nabartek ka kano anagawid? Di kay kumanagungat tatang. Sa nabale. Jakton ululitan. Jaktun ululitan. Inton kon, makabil ka manan. Di kay kumanagungat. Sa nabale. Tagsubliak matlangin tun Lunes. Anya. Tabay. Agrugi ako nga trabaho. Kas janitor iti universidad apagad adala. Anya. Naalak tatang. Iso nga ibagak kada kayo. Manmanuak to na makawid. Kung iso nagawid ak. Taumay ko kasarita ni Karen. Anya man ang di magamkan ko, ana. Inak kasarita. Asapay ko ma. Taman anusan naklata. Uray kasto iti kasasad tayo ita. Anya. Agyaman at nagawid ka, Ismael. Napatugunay ti pagsaritaan ka. Talaga napatag. At sapay ko na. Taman anusan naklata. Kumusta tinapanam? Kasi ti hapo. Naalaak kas janitor. Ha? Ket mangrugi ako ng trabaho yung Lunes. Kasta ka di? Uwan ka rin. Agananos ka ha? Ipatpatag ka, Ismael. Katjak kayat nga agrigat ka.
Iso nga, ada ibaga. Sapay ko matapatgan na. Anya dayta? Di mo ituloy nga at trabaho kas janitor. Anya? Nakasarita ko ni mama. Kaya't nakatulungan. Nilaangan pa pati kasarita. Ibagak at tulungan da ka. Di mo aramidan dayta. Nakababain, Karen. Saan? Basta napunlo ka. Kan di ka garamid iti madi. Isuatap mo di ka marigatan. Di mo ituloy at trabaho kas janitor. Nakapangad din ako. Kat sapay ko ma. Tadi ka gumurgura. Ismael, Nakababain ngamin kadagiti dadakil mo. Isuha na kasagana akong nagsakripisyo. Sa nabali. Wala ang matanatawan. Ang purpustan ton. anya nga min at talaga ti diyo nagkinaawatan ka ni Tata Melchor. Di ka kuman pumampanaw kas helper iti swimming pool mi. Tapno di ka unay marigatan. Pagpanunutok kami ti may papan iti parikot mi. Day talaka di ti makagapo. Panag ko na. Adda sa bali ang makagapo. No apay akas ta ti mapaspasamak kada kayo nga agamahan. Ha? Pangaasin. Ibagam ko makanya. Anya tinagsaritaan nyo kin Ismael, Karen. Ibagam no awagan tan ni Papam. Talaga ang nakapagdesisyonan ni Ismael, Mama. Naalangaminan a janitor. Anya? Dinamag ko kankwana. No apay ang nag-apply pa lang a janitor. Kat adamot trabaho na ditoy. Ngam, kuna na, nga adda ka no saan daan at kinaawatan nga agama. Anya? Panagkunag. Adda sa bali arason, no apay adida nagkinaawatan ka ni Tata Melchor. Anya kuma? Day tatikayat ko ang maamuan, Mama. Oh, Melchor, buya ang matganyam dagiti ang tibigos. Andrea, Kaya't ka kumakasalita. Oy, di kontinue dyan mga numakay. Napanin ni Ismael iti syudad. Mangrugi ka nun nagtrabaho iti universidad apagatan. Apay niyang palupos mo akas siya iti mapasam. Andrea, At damot masusweldo na iti panagtrabaho. Kita nyo talaga binigay. Ken tapno saan ang marigatan. basol na. Iso ta akin desisyon iti inaramid na. Melchor, Kaya na dati kid dawag, asan na ko mga aramidan. Angam, sakit ang tinakam na tigas dyan. Iso nga awanan ti maramidak pa. Basol na, ti inaramid na. Oh, Karen, imbay ka ba't ditoy? Nana, adala ko madamagakan ka. Anya dayta. Nana, nasingad kayo ka ni Ismael. Saan ka di? Awen, balasang ko. Apay, Adda ka di na ibagbaga na aparikot na? Malaksid iti problema da iti pamilya? ha? Tsak ibagbaga. Awan mo't balasang ko. Talaga, Nana? Wen, apay nga min aya. Kasano? Adda man hindi da nagkinaawatan nga agama. Iso nag-apply kas working student. Ha? Iso nga no adda mo yo. Pangaasiyo ta ibagayo, Nana. Karen, ador urayam, Awan, Papa. na nagsagay diti pampanunutan. Adda ka di marikot mo. Jack ili ba, Tata? Anya dayta. Maipapantin ni Ismael. Oh, Maasyanak kang kuha na, Tata.
Apay ngayon tulok apply kas working student. Iso ta akin desisyon ni Tiday Jay ngayon na amin. Karen, aday singasing kukan ka. Apno di ka nagparikot pa. Anya day ka, tata. Ni Patamon ni Ismael. Anya ti aramidan ni Karen, iti dayta nga imbagan ni Melchor. Gagayem, di uliwan adenggen, tituloy tinubela tayo anapawalwan. Desperado! Desperado! Napalabas, naklat ni Alvin, idisimmangpet ni Ismael anabartek. Kasarita na kuman ni Ismael, ngem nagdiretsyo ng turog, iti silid na. Gapu iti dayta, inawagan ni Alvin ni Karen, imbaga na anabartek ni Ismael, banag anakaklaatan ti balasang. Kabigatan na, nagpaspasin siya ni Ismael ken ni Alvin. Iti sabalya bangir, inasitgan mo't ni Melchor ni Karen. Bueno gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapawalwan. Desperado! Anya jay ko na yung isingasing yo, tata? Lipatan mo ni Ismael. Tata. Sapay ko mata di mo sakitan dahil yung imbagakan ka, Karen. Tamok, para mo't lang ipagsayatan. Tata Melchor. Isu nga imbagakan ka tikastoy. Tasaan tumatla kayat ni Warren. Apay nga agduha-duha kayo kan ni Papa, tata. Adda ka di makagapo. Tapno di kay agtalag kan kwa na. Adda ka di inaramid na amadi kada kayo. Tata, agtalag kayo kumakan ni Papa. Diyan kunakan ka. Marigrigat kami lang. Ngam itilaksid di ka sa saadyo. Ay ayataklatan ni Ismael. Ngam naskan lang nga kas... Sige. Mapana ko ni tiayan ni Mama, tata. Aramidak ti amin. Tapno agin na dayo dalaan kini Ismael. Mama, inakon. Agin rolak ita. Anya, ni, aldaw na. Oray, Mama. Ipabigat mo laangan, tani aldawan. Inakpay ngamin kasarita ni Papa. Apay, anya ti ibagam kin ni Papam. No adda na patag nga ibagam kan kwa na, awagam laangan. Basta, kayat ko ama kasarita iti personal. Anya nga min ti ibagam kan kwa na aya. Ibagak kan kwa na. Tinaibaga kanyak ni Tata Melchor itay. Apay, anya timbagakan ka ni Melchor. Imbaga na. Alipatak kanon ni Ismael. Anya, Wen, Mama. Kasta ti imbaga na. kastagayam. Iso akayat ko matakasarita ni Papa. Kat damagag kan kwa na. No adda saan da nagkinaawatan ka ni Tata Melchor. Saan anak? Di mo aramidan ti kasta. Amangan no agungat ni Papam. Day tangarod kat. Tapagaam mo tamat, Mama. Nasayahat ni Papa. Nasingpat. Day talaang. Tasag paminsan nga agawid. Gapo iti trabaho na. Amok ngagparparikot laang ni Melchor. No adda parikot na iti asawa na. Di na kam kumamat iraman ka ni Ismael. Karen, Masaksakita anak ngamin. Ipatpatag ko ngamin ni Ismael. Iso asaan kumamat akas jay ti ibagan ni Tata Melchor. agyaman hak tempod num day tagaimbagakan ka ni Melchor.
Siya akong ti makaamukan ko na. Ngamdyan ako nakan ka. Di mo ko man ibagbagakin ni Papa. Ang mga nuagungat. Sana bali. Kasaritak ni Melchor. Amok Melchor. Gapoy tinapalabas. Isa akas jay timbagam kinikarin. Idi pa lang. Adan atap ko nga aramidam tikas na. Katyak nagbitot. Apay nga daka. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Adi mo mat kumaparitan ti relasyon dagiti anak ta. Di mo ko mairaman ti masakbayan da. Gapo lang ang itinapalabas. Ha? No may papan ni Warren. Awan ti may bagakit ti asawa. Ambok. Maawatan na dagiti uping. Nang runakit na dagsan mat tinagbalin apadas na kanayat. Ngam. Dinto nga tayo parit ni Warren, ti relasyon da Ismael kan Karen. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa, Melchor. Ano niya? Amok nga amuna. No kasano ti kinasaam ti mapaay. Wan no maitadanas gapo kanayat. Tanaglabasan na dayta. Isa pa nga asim. Di mo kuman ulitan tinaramid mo. Bagbagaam kiti dagiti anak tayo. Isurom ti amom nga ad-ad apagsayaatan da. Apay. Saan mo ka di apat-patgan ti anak mo? Ipatpatag ko. Matlagayang. Isa pang ngasim. Di ka kumagaramid iti may kaniwas. Di mo ko madadaulan ti masakbayan dagiti uping. Gapo na ang iti sakit tinakam mo iti napalapas. Andrea. Ken, apay Melchor. Di mo ka di kayat nga agabalayan tayo? Anya. Numadanon to day tagon daway. Naragsakak to. Gapo ta mo. Datay tumatla ang tagtitinulong. Huston, Andrea. Sige. Ngamdya ko na. Di mo kuman patuloyon ti panggap mo. Di mo dadaulan ti linangan dagiti anak ta, Melchor. Mama, agpakada akon. Ingka again, Roland. Wen ma, Kita ang nga roda. Ikarigatam ti saan ang mga la iti pangrabi nga schedule mo. di kay agdanag. Tatalaga akas ta ti aramidag. Tapno makaawidak ditoy. Ungayam anak. Nada oras mo. Ingkanto kasarita ni Papam. Wen mama, Mabiit lang nga roda. Adi ti pagbayad mo. agyaman ak mama. Ungayam. Ulitak manan, Karen. Di mo ibagbagakin ni Papam timbagakan ka ni Melchor, ha? Wen, agtalag kayo kanyak. Sige, ingka nga rodan. Tapno di ka maaldawan. Una yan. Uray kaste pa nag-enroll. Agtrab-trabaho kayo lata, Ismael? Karen? Umay ka again, Ron? Wen, mapanak ko man iti department mi. Ngam, nakita ka ditoy. Amok. Margrigatan ka iti kasta trabaho. Ngamin, di ka makaina na. Nairwama kon, Karen. Imbagak lang arudan kan ka adi ka nag-working student. Tatulungan da ka. Ngam di mo kayat. Mabainak namin kadagiti dadakkel mo. Sana bale. 2 semestre langan ket agradwartan. Wen ngam kakaasik amat. Kasla ita. Madlaw akimutong ka. Tinapatag. Makagradwarak matlaang. O sige nga ron ha. Panawan ka pa'y. Taagen rola kon. Ngam, kidawak. Nga inton malpas ka nga ag-duty. Intamangan ni Jerwar. Sige. Okay lang. O sige, mapanak nga rudan.
Tapno di data makita nga agsarsarita dito eh. Sige, Karen. Kalpasan ti panaginrol ko. Mapana kadagos iti ayan ni Ismael. Taawisak nga agpasyar kami. Ibagak kan kwa na ti imbaga ni Tata Melchor. Tapno maamwak no anya ti ibagana. Lydia, sa dino tinapanan ni Andrea? Napan ni Bantay. Napan nagkita iti kanan parot na. Apay, Limabas ngamin ni Jayan ko. Sana nagtagtagan. kat? Nasakit tinakam mo? Lydia, Nabayag mo't ang nagsarsarita kayo din na minsan nga aldaw. Anyagahin pinagsaritaan nyo. may papan kada Ismael kan Karen. Kasta? Di ka gisa makasta, Lydia. Taibagakan ka. Jak kayat ngagkarelasyon da Ismael kan Karen. Melchor. Awan pa nagtalag ko ken ni Warren. Nang runa ket di na paya mo nga da relasyon da kin Ismael. Keta mo, numamuan na rin. Sigurado nga iparit na matlaan. Mas daawakan ka, Melchor. Apoy mo bagam ti kasta. Di ka kat maragsakan. Taad na ngayat iti anak mo. Nupay kasta ti kasasaadyo. Amok dito. Ngayon pampanunutag lang ti masakbayan ti anak. Jak kayat nga't adangag parikot no mapasamak ti pagdandanagan. Di mo kumadadaulan ti panagtalak dawarin kan Andrea kan ka, Melchor. Awan mo't ti makitak ama dingar aramidon da. Ngayon, Mom Lydia. Nadalaing sa balya pagtrabahoan. Agikatakot tayo. Anya? Udno ti kinunak. Pagrigatan na ko, yawan adal na. Nagrigat ngag sapul iti trabaho. Si kamot lang yan. Unaamon ti saan pa'y anapasamak. Makabasol ka laeng, no kasta ti pampanunutem, Melchor. Pasensya kan, Karen. Si ka man ang tinaggastos ti pagsangwan tayo ta. Awan anyaman na. Ala, mangan ka kiti. Tamo. Mabisin kan nabambanog ka. Agyaman na ka. Talagang ipatpatag na. Sapay ko ma. Tadi kang balbaliw. Wan. Gapo ta ipatpatag ka unay-unay. Agyaman na, Karen. Ay, wan gayam. Adda ibagakan ka. Anya day ta? Amom, kinasaritanak ni tatang mo. Kat, adda na ibagana. Ha? Anya timbagana? Kunana, alipatan ka kanon. Ha? Di ka kumaagong ungat. Di mo kumamanunguraan ti amam. Di mon pampanunutan ti naibagana. Sana bale, takinasarita matan ni mama. Unay mo ni tatang. Nalabit. Gapo siguro iti parikot na iti pamilyayo. Iso na ibagana ti kasjay. Nokas jati naramid na. Di mo nga rodan as-asit gan ni tatang. Anya? Uwan, Karen. Kat agyaman na ka. Time pudnom day ta. Ang pangasim. Di mo kumaapaon manan ti amam. Agtalag ka kanya, Karen. Kat ulitat. Agyaman na kitimbagam kanya. Ala, saan nga rudan aday ta ti pagsaritaan ta? Mga takit din. Taing kamatan aginana. Kumusta ti panaganrol mo, anak? Okay lang, mat mama.
Naalak dagiti subjects ko. Nasayaat nga rod no kasta. Kat inton maudi a semestre, agin turn kaminton, mama. Nasayaat. Kat, kumusta ni papam? Kinasaritam? Saan, mama? Ta nagpa-share kami ngamin ka ni Ismael Itay. Isang apasensya kayo na. Kasta? Kumusta mo't ni Ismael? Dayjay. Kimutong nga rod. Gapo day tayo ti panagbanbanog na. Kan sigurado, mapupuyatan day nga agreprepaso. Wen, mama. Kastamot ti amo. Ni. Apa yun, mama? Anyat mapaspasamakan ka. Ko anak, malaminak. Agtrangkaso aksamot. Anya? Apay nga rin adinak kinawagan itay. Tapno gimata nga kiti agas yu. Nagtumara kon anak. Ungayam, sa anak pa nakaluto. Si kaman lang ang agluto. Sige, mama. Ingkay nga rin aginanan. Tasya kon ti agluto. Agtataka kayo! Isubli yung sa cellphone ko! Hoy! Houston! Si kalaan ti mangmangag ditoy. At na nangalay ti cellphone mo. Tanaturog kamat nga minitay. Kati ka gulo Apay, basol me? Wantay kong kunahin mo't magbabanta dito! Woo! Ibang sir! Yan, kastamat lang ka na yun, Apay, ano di mo paspasamak dito, Josie? Woo! Dita Napokaw ti cellphone na. Agwala kit ditoy. Papanawa man, hey, Warren! Mabalak mo langan! Josie, nagbayad kalimot lang dahil siya lalaki. Juan. Hundayam. Nasapa kamat nga inmay. Ada ka di pangawisan ka. Umay ka lang kinita. Nagawin na kijay ayan na Andrea. Anya. Itaman pa yan nakaawag ka, Ismael. Des oras ang terapi. Apay, at nakalibagam? Apay kasta kayo, tatang. Tilatan kayat yu ti masursurot. Anyat ibagbagamon, Ismael. Kasanumot ngamin. Imbagayo pa'y gayam kan ni Karen nga glinipat kami. Ha? Apay kadya kasta kayo. Di ka nagdamag pa'y, Ismael. Dahito iti bagak kada kayo. Di umot ko man ulitin ti naramid yu kan ni Karen. Tano aramidin yu ti kasta. Mamimpinsan na mapukaw ti respeto kada kayo. Kas ama. Panya. Anya ti aramidan ni Melchor iti imbaga ni Ismael. Gagayem, di uliwan adenggan, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti matdireksyon ken musika. Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay